رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في العقبى ولك الحمد حتى ترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. Kära bröder, vi ska snacka om israfen i Ramadan. Vanligtvis i Ramadan det betyr fast. Fast det betyr imsak. Imsak det betyr ikke spise og ikke drikke. Det er sånn. Ikke åpne, sånn. Stoppe. Men vi, når ser på muslimer, dessverre vi har byttet meningen av Ramadan. Når vi sier Ramadan, vi tenker å spise mat. Shahrul imsak asbaha shahrul akl. Fasta måned, det blir matmåned å spise. Det som Allah sier til oss, eller det som Allah forteller til oss, dere kan spise og kan drikke, men ikke sommer, ikke israf. Overgrens, det er den. Men når vi ser på muslimer, kjære brødre, forskjellige ting vi gjør israf på den. Først, når vi lager mat, kanskje vi tenker på mat så mye, vi skal faste noen timer, og vi skal bli sulten, vi skal gjøre sånn. Og det er et uttrykk, de sier, hans øyne er sulten. Kanskje mage er ikke sulten, men øynene er sulten. På kurdisk vi sier, zekter kjavberchi. Det er sånn. Magen er full, men øynene er sulten. Og de lager mat så mye. Etterpå når de spiser mat, og de tenker, hva skal vi gjøre med den maten? Vi tenkte at vi skal spise alt, og etterpå de kaster til søppel. Haram. Tenk på den, kjære brødre. I dag dere leser nyhetene forskjellige land i verden. Nærmere til dere eller langt fra dere, de har ikke mat å spise. I iftaren kanskje de litt grann brød og litt grann vann. Har ikke mer. Noen av dem dør på grunn av de er sulten. Hvordan vi kan spise så mye? Lager mat og etterpå kaster til søppel. Det er første israfen. Og når vi ser på butikkene, mashallah, våre muslimer, hver person 2-3 poser og løper til hjem. Hva har skjedd med deg? Vi har fast og vi skal spise mat. Det går bra, men ikke sånn. Ikke lag kaos. De tenker ferdig. Etterpå de kan ikke spise mat, eller butikkene blir ferdig. Ikke mat på butikker, og de kjøper. Vi må ikke tenke sånn, kjære brødre. Al-khayr wal-baraka mawjud, inshallah. Vi skal finne mat. Trenger ikke å gjøre den kaosen. Det er første israfer det som vi lager. Og sånn det er noen israfer. Noen av personene inviterer hverandre til restauranter, til andre steder. I dag vi skal gjøre iftar på en restaurant eller på andre ting. Trenger ikke å gjøre den. Dere har hjem, dere har kona, kanskje dere er mamma. Dere skal spise med dem. Hvis dere har nok penger, kjøp litt mat ut, og kom og spis med mamma. Eller med faren din, eller med moren din. Trenger ikke å gå til restaurant. I dag vi skal gå til restaurant og spise. Kanskje de som har restaurant blir sint. Men vi skal ikke se på dem. Det som Allah sier vi skal se på dem, kjære brødre. Og noen de som har restaurantbutikker, eller de som har restaurant, de er veldig flinke. Noen tilbyder, de åpner buffer, det er sånn. Og folk kommer. Stakkars, våre øynene er sulten, og vi går. Gjør tallerkene fullt, og når vi spiser, vi ser halvparten av maten det er mer. Vi kan ikke spise, og de kaster til søppel. Andre israf, kjære brødre, det er den. Eller noen israfer, kanskje stater, eller noen store grupper. I Ramadan, det blir litt en ade tradisjonell. De lager mat og inviterer hverandre til iftar. Der vi har iftar, og kamera, og TV, og sånn. Den presidenten, eller den minister, eller den store personer, han inviterer folk til mat. Kanskje de lager mat for 200 eller 300, men masse mat og masse ting som bruker, de kan kanskje, det er nok til 1000 personer.
Men maten till 1000 personer, det ger till 300, 200 personer. Israf, Allah liker ikke israfen, kjære brødre. Men dessverre, det blir sånn. I noen land det er spesial brød for Ramadan, spesial kjøtt for Ramadan, eller når vi ser på våre steder. Fra morgen til natt til iftar, hele tida, ok, hvordan dere skal lage den maten, hvordan dere skal lage den maten det er bra, den maten ikke så bra. Hvis dere spiser den maten, dere skal ikke bli sulten. Kjære brødre, hvorfor vi faster? For å bli litt sulten. For å tenke på de som har ikke penger, som de har ikke mat. Jeg skal faste og ikke bli sulten. Ok, hvorfor jeg faster? Meningen er ikke å faste bare stoppe. Fast og bli litt sulten. Og tenk på de som har ikke penger. Husk det som Allah gikk til deg, av ni'me. Etterpå du skal passe på den. Men dessverre, vi har byttet annet. Vi har byttet aldri til motsatt. Vi tenker at vi faster på grunn av å spise mat så mye etter iftar. Det er feil mening. Eller det er lov for oss å lage mat så mye etterpå kaste til søppel. Det er ikke riktig. Eller det er veldig bra å lage en mat for å ikke føle seg sulten. Det er ikke riktig. Det er normalt å spise en ting etterpå du skal bli sulten. For å huske de som er fattige personer, har ikke mat, har ingenting. Men dessverre, vi er sånn. Det som vi ønsker å tenke på, skal ikke gjøre israf, kjære brødre. Litt grann mat, når dere kjøper, gjør ikke kaos, litt grann. Av og til vi ser på våre muslimer 2-3 poser, og de løper. Ok, vi skal rekke å gå hjem, skal lage mat. Ok, 2 minutter for sent, eller 2 minutter før maten, det er ikke problem. Kjære brødre, det som er viktig for oss, å slappe av. Rolig, rolig. Ikke gjør kaos. Allah Azza wa Jalla inshallah hjelper oss, og vi får shabab til Ramadan inshallah. Og gjør ikke israfen. قالوا برايد مسلمان أميرو تقازن بحث إسراف رمضان يبكن بلكي دم وقتي قوتن إسراف وندبجن رمضان وإسراف أن إسرافها زيادة أم رمضان داتكن مخابن مع الأسف الشديد إسرافها ما زيادة كمسلمان رمضان داية تدي كلمة كرداية ومتزانن دبي فلان كز زكي ويتيرا لشعبي برشية شعب برشية بون نخوشينة كبر مازنة دم وقت شعبي إنسان برشية به قال لك إنسان شعبي وان برشينة خوارنة تخون حتى معيدة وان تتاقى نخوش كيفن چن دكتور بيولا معيدة كردي دوين قلش يا دريا يا واشف چما خوارنة خوارية شعب برشية بيه تيرنابه دخو داوية نخوشت كبه رمضان جارنا وهاتنا سري ما ام بشكي كنترول نكن زكي ما تيرا لشعبه ما برشيه ام اسرافك زيدات كن يك اسراف عول قالوا بسلمان دمك ام خارنه درست كن ام اسرافك قال لك زيدات كن اسراف نكن معيده وعين معيده رمضان مها روجي قرتن يعني كم خواردن معناه كم خواردن افطار ده جميده بچوك دبه زوره نده مازن نکه نبیجه از انتقام روجه بستینم روجی گرتن نک ام نیارتی بخارنه راد کن انتقام مها انتقام ننه مها شر ننه تبخارنه را شر دکی ناوی لسرم مها کت خارنه کم بخوی امساک روجی اوه معناوی تناخوی و ناخوی داوی حالی لمیده تا بچوب تبه اما مخابر ایمه کت به مغرب وکا کن نیارتی که مبخارنه را هی ام پیرا شر دکن ويجا ام دخون حتى داوي نفسها ما درناكبه افيان حكمة روجيه قالوا جماعته حكمة روجيه تبرشي ببي تايفارش تهندك بخوي فقير جا عقلي تدرناكبن انسان انا دويسه حتى انا دا نانتنا بخوند عالم اسلامي دا نانتنا جبرچينا دمرن اوان انسان قرام وانش بير بانكن كدبا رمضان دبيقي الدنيا خرابية شعب من رشت به تعريض به الله امچن دكانا هر اکی دستی خود تجی تشتکه و چماله خیرم مروجی گرتیه عافیت و اشترا خودش تا قبول که دنیا خیرانه که قلوب سلمان اویا اسراف عول دم اكو ایواره جنه ما یاجی ام خوارنه درست کن ما شاء الله خوارنا سه حبه ام ده خوارنا درست کن لی ام سه حبن ده حبن اوی زیده داویجن لیوی خوارنه کبن بو چینا به ام بخون قسمه که جملت ماجي في اسراف آنید که قالوا جماعة عمره و پیجان نچیه قالك جوا سال 8 دا و سال 9 دا فقیری و دید تنبون دید بلکی جانا و پل داره خوار به یاجی خوارنه کو کبن بیا وی خوارنه خواریه چزو امجبیر واتکن کو اوان روژه خراب هاتمون سرمه چه امر مجبیر واتکن
اوان روجی خوارم دست منت کت ما چواش بیر واکر تشتکی عجیبه یعنی اگر که باوی مبغوتانه دمکی خواردن تنبو لی ام بجن وقتی ودا دما مده هبو لی دما مده اگر که ام برسی ما بن فقیری هبه حصار عنبر گل سر مهبه ام برچی ما بن داوی خوارن چه و ام اسراف بکن افنه نورماله کیمانی کت مده هیا بیاش بیر وانکن اسراف عود خوارنه ده هنه جنه خورا زاروکی خورا بجن اسراف نکه هندک چیکن خوارنه که نورمال هرون چد خون دوشنبه سهشنبه پنجشنبه جمعه متوده و چیه جنکه چه پلانش وارا چه کریه برای جنکه و وی خوارنش وارا چه که زیده اسراف نکه ابیا یک رمضان نجبر نخوارنا زیده اوا دویا وانه کو دبیجن بان هفت کن دبی مهرم فلان رستوران مهرم فلان زم آشخانه مهرم نام بخون حیرا بیاش دبجه بردن اسراف کیه جنه و هنه خوشکی و هنه دایکی و هنه رمال خود تبی وان خوارنه بخون اسراف هانه نکن تشتکی خوش نه براستی انسان فدید که یعنی جوی حاله هانه بلکه خواهی رستوران و آشخانه عاجز ببن والله کیف آوازانه وش بانه پره خود تشتیانه کن نش بانه خوده وش بانه پره خود کن امیش بانه خوده کلمه راست ملت را بیش وظیفه ما آخفتنا راست ده وظیفه وجه خواه پره قازانج بکن دکا روژا قیامت کیجا فایده ده میجه بزان بن اما ون خود کار بن ام بدگل خود کار بن مال خود تبی دایکا خود زاروک خود خارنخ بکن گرون دخوازنش دایکا خورا خدمت کی بکن هرنج در و خارنه کی بینم بجه دای ایرو خارنه چنه که ام دگل هف بخون یا جنا خورا بجه ایرو از خارنه بینم ام المال به اسراف خارنه که نورمال هم بخون لدما کبو اسراف خدا چعب مروادا درد خگلو جماعت جبیر و نکن اسراف کادن گلو جماعت دولت ما بسلمان دا دولت و حکومت و پارتی خارنه چتکن به افطاره برا فلان زنگین وره فلان نظام فلان کی وره خوارنا كيش بيس حب إنسان رجعتكن أو خوارن الفقير بلكيش صدح فقير رباسه صدح فقير خوارنا صدح بي أمددن بينش حباو بمصرف وزحمة وأزية وإسراف ضاوية نسبة بابج خلاص ما خوارنا خوار وقالك جواناج فطار نبروجينا يعني بلكيش خون إيمانا مخاده يشتنا ليش مازنا كيات شا وقت إفطار داد نشو خوارنا ويتاس تلفون وتلفزيون وهالله ولا مبان فلان كسي كريش بوني إفطاره بیروجیه بی انسانه هانه نزانه قبله الکیجاریت چه باند که فاتحه خو نزانه بخوینه فاتحه نزانه بخوینه باند کنوی افطاره هانه براتیه نزانم چک براتیه چه باند تشتا واکن واجه بینم نقطه کادن وانک روجی ناگرن گلو جماعت مادام روجی ناگرن چه دبی ام هر مالا فلان کس بان مکری همچن افطاره او روجی ناگره و تنکار روجی بگیریم چه مالی هفبان هفت کن یعنی حیل الهف نکن تشتي وساكنو افطارك بيغمبر قوتي عليه الصلاة والسلام من افطر صائما فقير محتاج ابيك آليكاري جرا لازمه نا بيجا ابيك بان زنگينه كي بكي كو خوارنت خود داويج قبول ناكد ناد به والله خوارنا ويكي كيم بون او بيجا ما شش حبا چيكر بو وان پنج حبا چيكر شكل خوارنه والله وان ششا چيكر گرجنا من حفتا چيكر ابنا اسرافن خدا شعب مرواده درت خبيا جبير وانكن وعيبه كما يدني قالوا جماعته دبا ما رمضان دولة ما بسلمان دا تلفزيون ما الصبح حتى يباري اف خوارن باشه وفي خوارن فيتامين او زياده وتفي خوارن شيكي برسينا بي وتفي خوارن شيكي توهاب بي جا فدي بكين حياه بكين ش خدا بترسل فدي شرم حياه يعني ام روجي دقنش بوني ام برشي ببن هيك معيده ما بكا قراقور فقير كيفنا عقلي ما نا والله اگر هدف من از برچی نبیم ما روزی نگرم و خلاص دهار حتی یعنی روزی نگره سر خونه شینه کت روزی بگیری تی برچی ببی ای معیده تا والا ببه ابیا نورمال حکمت روزی اوه تنعمت خودت عقل خو فقیر کو محتاج اورن عقلته نا والله از برچی نبیم ای اوان تلفزیون اجی قفالتنا برچی چع برچی مسلمان مهنه ماشاءالله و تماشات که او چقا خوارنه که خوش تلفزیون درکتیه جنا خورده دخوارنه که واچه که فدية حياة براستي اف مها رمضان مها نخوارنه مها خوارنه ننه ابياش بير وانكن حتى قشتي حالك دولة ما بسلمان رمضان دا افي نان رمضان نان طيبت ها رمضان بيدسي جراد بيجن بيده نان رمضان واو او قوم فدي ناكن افي غوشت اي رمضان افي كفتي رمضان افي اي چه عيبه يعني براستي ام افي حالي گرم شرم بكن فدي بكن بان هفو رستوران دا نكن يك اسرافت خوارن لنکن ددو کی بان ما کرجی مالاتا و خدا حافظ از نامی از نبرچیمه یعنی آلیکاری کیت که آلیکاری فقیر بکه
بلكي جانا بجماعات عاجز في عنبان إمام يخد كنا والله عاجز من وزانه وناب وزانه كيف هو بان ما ناكن حيرة أمنا فقير أمنا محتاج زكي ما تيرا الحمد لله وتخازن خيرا بكن فقير وهنا محتاج وهنا في ما رمضان خوارند مال وان داتنا ريكاريا وان بكن أمشكون تيرن الحمد لله نعمته خدا سرما هي قرام در رمضان هنكي برشي ببن هنكي ضعيف شي ببن فهم در رمضان اذا ما كيلو قرت ام قلوبون حكمته في روجيتنا دمكي مكيماني جي كدا كريه قرام هنكي برسي ببن هنا كي وهش مهرج برشينا حتى كو مسلمان فقير عقل ما درنا كبن اما اف حال ما به اما هيجا قالك روجي بقرن روجي كا بفايده واما هيجا قالك نصيحته جبيجن واما عين انسان بري بنجي دا خوازم ما اوكو ام هنكي حساب خو بکن دفتر خو بکن متکودا اسراف کری از وی اسراف آنه نکم چه عیبش مبسلمان را از وی جاره کادی آنه نکم خبر دم بیجن ش تلفزیون را بیجن زنگین را بیجن وانه کو بان هفت کن او زکتر حیرا وی تشتی آنه نکن هنکی ام هف بدن سکناندن نصیحت لهف بکن خدا متبا هدايته ويصلح بك إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي أربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية صدق رسول الله فيما قال كلاما من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول حينما يقول لا يوجد فيه لا مجاملة ولا كذب ولا شيء واحد إذا حضر طعام لنفسه يكفي للاثنين وإذا حضرت طعام للاثنين يكفي للأربعة جربوا هذا وبعد ذلك تصدقوا أو لا تصدقوا ده سون بروفيت سير صلى الله عليه وسلم نوردر لاگر مات til en person det er nok til 2 personer. Hvis dere lager mat for 2 personer, det er nok for 4 personer. Dere kan teste. Si til kona, dere er 4 personer, lag mat til 4 personer, og etterpå dere skal se halvparten er mer. Dere kan invitere 4 personer til. Men dessverre, vi lager 4 personers mat til 2 personer. Det er israf. قالوا بسلمان پیغمبر وها فرماند که گوتنا پیغمبر جی حقه پیغمبر گوتنا وی حیله میله حاشا دره و مره خلاف تداتنه خبردان پیغمبر خبردان خدای عز وجل پیغمبر ده بجه خواردن شخص که 18 باره بسه خواردن ده 2 شاره را بسه خواردن 4 8 را بسه پروبه بکن دنمه بکن ویا سعیتی کی بکن خواردن که 18 باره چیکن و 4 حبرونن جا تماشا کن بسه يعني پیغمبر خوازه علیه الصلاة والسلام جمعه بيجا اسراف انك قالوا انسان بتشكي كنترول بكن برا شعبه وانا برچيبه خوارنج ده دوره چيكن برا 4 حوارن بخون بركت كذلك يد الله مع الجماعه بركت خدا بجماعه رايه اما ام خوارنا دي حباش ده دوره چيكن سياره چيكن يعني خوارن چيتكيش ده هارا باسه ل ده حبيسان تندخون via percheki خوار via پچکی خوار لیو طبقه خود خطف به تمام هدی خدا بی تشتیانه قبول نکرد شعب مواد درد خه خدا شعب انسان درد خه هذي ما اوك ام اسراف نكن كو خدا بی نعمتش ما نستنا يا رب عبادته ما قبول بكي روجه ما قبول بكي ذكر ما قبول بكي يا رب رحمه والمريه ما بكي شفاج نخاشه ما ربشيني روجو طاعته ما قبول بكي يا ربي جي اسراف ما دور بخيني آلی کاریا بندست و مظلومه بی تقوت بدیوان مظلوم و بندست الهمبر ظالمه باجدان يا رب مظلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل دعاءنا وتضرعنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر عبادك المظلومين في كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين كن عونا لهم على أعدائهم اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين
ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.